I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Oh glory, hallelujah. Ngithathe leli thuba ngibingelele nginemukele ke sihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. Rhapsody yamaqiniso incwadi yekukholwa yawonke amalanga lebhalwa ikhicitwe ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris wayakilometer ye-CDD. Lamhla ke ngolwesihlanu tinge-20 inyanga yenhlaba. Sithola sihloko lesimnanzi kakhulu kumfundisi uthi kujula kwamagunya akhe ngayibonga inkosi. Umbhalo wekuvula wona siwuthole kuncwadzini yamakho sahluko se-16 livesi le-17 kufunzeka kanje. Labakholwako bayawuba nanati tibonakaliso, bayawukhipha emadimoni ngelibito lami, bakhulume ngetilimi letinsha ligama lenkosi malibongwe. Uyacala ke mfundisi uthi kuhle kangakanani lokho. Inkosi Jesu yasinika emagunya etikwako onke emadimoni. Waphinze wasinika imvume kusebenzisa amandla lilungelo lekusebenzisa ligama lakhe sisebenze egameni lakhe ngayibonga inkosi. Ngalamanye amagama noma ngabe unikele impilo yakho kuKristu lamhla ekuseni unelilungelo lelisemthethweni emagunya ukukhipha emadimoni egameni lakhe. Hallelujah. Umfundisi uyachubeka uthi naka futhi emavi enkosi lo wafunza encwadzini yamakho sahluko se-16 livesi eleli-17 nalithi letibonakaliso tiyawubalandzela labo labakholwako egameni lami bayawukhipha emadimoni mayibongwe inkosi. Yinto yokucala leyathi siyawuyenda egameni lakhe futhi akashongo ukuthi kwalabambalwa labakhethiwe njengebavangeli baprofeti kanye nebafundisi kuphela. Cha, kwawo wonke lokholwako mayibongwe inkosi ungasebenta ngalelo livinyalo futhi ube nemphumela. Amen. Uyachubeka umfundisi uthi nyalo umbuto lobalulekile ungathi anganani amandla labanawo uma unikwa lilungelo lekusebenzisa amandla logunyatwe wona. Kungakanani kuphocelela longakwenda. Angakanani emagunya lonawo mbamba vele. Kuya ngaloyo lokunikile lawo mandla ekusebenta egameni lakhe. Unemandla langakanani. Nawufunza incwadi yaMateyu sahluko se-28 livesi leli-18 Jesu wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Oh hallelujah. Lokhu kungetulu kwekucabanga kwengqondo. Akashongo ukuthi nginikwe ingcenye yemandla. Kunaloko wathi onke emandla bese ingcenye lokunguyona ekhuthata kakhulu ngile ukuthi wathi ezulwini nasemhlabeni. Lokho ukuthola na ufunza incwadi yaMateyu sahluko se-28 livesi leli-18. Lokhu kusho ukuthi yonke ingilozi ingaphansi kwaJesu. Lonke lidimoni lingaphansi kwaJesu. Yonke into empilweni lokuphilako kanye nalokungaphili, tinhlelo, timiso, tinqubo, imibuso, tihlalo, bohulumende kanye nalokunye longakubala kungephansi kwemagunya aJesu ligama lenkosi malibongwe. Umpostoli Paul wakuchaza ngalokucacako ukujula kwemagunya aKristu kanye nemandla labolekiwe akhe lawanika libandla. Uma ufunza kubaseFesu sahluko sekucala livesi le-20 ugcine evesini le-23 na ufunza ngehumusho le-MSG lithi onke lamandla uNkulunkulu wawasebenzisa nakavusa Kristu kulabafile amhlalisa esihlalweni ekhatsi ezulwini kwengamela umhlaba yonke into kusuka enkanyetini kuya kubohulumende kude ligama futhi kude emandla langakabalwa ekubusweni nguye futhi kungesiko ukuthi kwesikhashana kodwa kuze kube phakade wengamele konke livi lakhe ngilo leligcinako ekhathi kukonke lokho Kristu ubusa libandla. Uyabona libandla alisi lincane kunemhlaba. Umhlaba mncane kunelibandla. Libandla ngumtimba waKristu. Lakhuluma ngawo futhi asebende ngawo. Ngalo uqwalisa konke ngebukhona bakhe.
mayibongwe inkosi. Oh haleluya. Ngiyacela ke nyelo sisho umthandazo ndawusho lamavi emva kwami babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngekunginika lilungelo lekusebenzisa ligama la Jesu futhi ngisebenzise esigabeni sakhe. Ngisebenzisa lamagunya lamuhla etikwa wonke emadimoni, emandla ebumnyama, etimeni, etimisweni kanye nasetikhweni talomhlaba. Ngiyamemetela ukuthi tonke tintfo tingaphansi kwami njengoba ngisebenta endzaweni yekubusa kanye nekunqoba kuKristu egameni la Jesu. Amen. Nawuchubeka nesifundo lamhla ufundza incwadzi ya Luka sahluko selishumi livesi lelishumi nemfica, ufundze incwadzi yabaseFilipi sahluko sesibili livesi lemfica ugcine evesini lelishumi nakunye, ufundze kubaseKolose sahluko sekucala livesi lelishumi nesithupha ugcine evesini lelishumi nesiphohlongo. Kanzi na usebenzisa ihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye ufundza imisebenti yabapostoli sahluko semfica cala evesini lekuqala uyogcina evesini lemashumi lamathathu nakunye. Ufundze incwadzi etikronike besibili cala esahlukweni semashumi lamathathu nesihlanu uwelele sahlukweni semashumi lamathathu nesithupha. Kanzi-ke na usebenzisa ihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufundza incwadzi ya Luka sahluko sesibili cala evesini lemashumi lamathathu nakuthathu uyogcina evesini lemashumi lamane, bese ufundza incwadzi ya Deuteronomy sahluko selishumi nesiphohlongo. Ligama lenkosi malibongwe. Ngiyathemba nibusisekile sisafundza incwadzi yethu yekukholwa yalamuhla. Inkosi inibusise, nibe nelanga lelihle. Amen.